ئەنجومەنە خۆجەهیە باژارێ حەسەکێ سالڤەگەرە یەکەمین ji bîranîna Pakrewan Pêşmergê Rojavayê Kurdistanê em gîhan badînî li dar dixe bi beşdariya nûnerên tevgera siyasî û cimawerekî berfireh li navenda Encumena Hesekê. ئاخافتنا ئەنجومەنا نیشتیمانیی کوردی هاتە گوتن سەرزەمانێ فەسلا یوسف جێگەرە سەرۆکێ ئەنجومەنێ و هەروەها بەشار ئەمین ئەندامێ ناوەندا سیاسیە پارتی دیموقراتی کوردستانی ئاخەوی بناوێ پارتی ئەم وەک ماڵباتە شەهید ئەم گیان بادینی سالڤەگەراوی تەفگ و ئەم غەمگینن سالڤەگەربوونا شەهیدبووناوی ئەم کێفخۆشن لەنو ئەو شەهیدێ و هەر کەس نکارە بب شەهید و ئەم vê şehadetawî gol şingalê şehîd ket em pîrozî serok berzanî dikin. Ay şehîd qehreman tî bûsterê ketlê ezman terûnî daye Kurda bîna bête em giyan. Pakrewanê Kurd û Kurdistan wek îro em bîranîna pakrewanekî xwe ê Partî Dîmokratîk Kurdistanî em giyan badînî tînin bîra xwe ev pakrewanê han rêbaza berzanî cesidan gavago berzanî çû Mehabadê û her çar parçê Kurdistanê kiriyek bi vê gotin bi vê çûna xwe em giyan badînî jî ji Kurdistana Sûrî bû çû Kurdistana Başûr Kurdistana Iraqê û şerrekî bi mêranî kir bi tîrorîstê Daeş re û pakrewan ket li wir ev tecsîda heqîqî ji rêbaza berzanî re û ji kurdayetiyê re û em giş dibêjin û em bejna xwe ditewînin li hember çi pêşmerge û çi pêşmerge Rojava be ê Bakur be ê Başûr be ê Îranê be em bejna xwe li ber wan ditewînin û em her nuqta xwîna wan em jêr استعدادی تسکنن سرساغیش مالباتا شهید ام گیان بادینی دخوازه استیم دست باوی و دیاوی و برا سریوان تم بلند بد بر ام گیان بادینی دنو خوینا خو فیدا کر جبو ملت خو کرد و کردستان ئەم گیهان بادینی وەک پێشمەرگاکی ڕۆژئاوای کوردستانی دی ساڵا 2015 ژیانە خۆ ji destda digel sê hevalên xwe yî pêşmerge di teqînekê li başûrî Kurdistanê di şerrê hemberî rêxistina Daeş ya terorist Dara Ebdo Ark Hesekê.